Umbanesie ni vamwe na Azimio kukulia enende meyumilie na masilia na kukuna kelele uni maandamanoni kumuliungia ikulia enende meyumilie kwa wingi. Musiwa Brian ula unadhiwe emali maandamanoni machumwani kivetuku ya sianui na vandu va kumudhika mwana wo kuma yeye utevyo kuma kwi serikali na enende. Amwema enende kuma masako ni maaliana na maandamano maoni na ke muyumbe wa Yala Hassan Omar aithingilela kana oni kui maandamano makatwa igwa na alama ofisa ana anene molote tweni governor Malombe na maungamwa nimekwaselela udhukumi itina wa utui wa koti Vilingi wa Mauvoo ni na udho changi tukwatene kusilenzea Facebook ni Mutongoi TV na ndi undavya kana weno ukwatamba umaandamano mangu ataniyo ya Azimio One Kenya Alliance kuma muthenyani wa uni na ndi tuyambia Mauvoo maitu na Mauvoo mametukivala Minister Muveani wa Mauvoo wa nthini Professor Kithure Kindiki vamwe na Minister Muveani wa Kisomo Dr. Ezekiel Machogu ni matangaza kana skulu ilase kauntini ya Ilovi vamwe na kauntini ya Mombasa na ilani siya kusoma na kuinuka isiovikia kwezi wa sivingwa kuma muthenyani wa uni kwa maundu makonetie Mauvoo na ndi weta kana skulu isi vingwa muvaka ivinda ila usese yukwithiwa uitangaswa kana weane ya kauntini ya Ilovi vamwe na kauntini ya Mombasa. Nende ituyo ndini wa Mauvoo wangi mametukinikana nayo muvea wa usesei kana usesei wa nyinya wake ula niwe Uhuru Kenyatta vamwe na musi wake Mama Ngina ni wavikia kwithiwa wivetangi wa usesei ni serikali na ndi tukuvikia kwithiwa tuyatiania na Mauvoo asu tusonge nambe vala ndongo ya ulei kana ndongo isia ulei ni sia thingilela kwa wasia munene kana maandamano alama vangi tuwe wakatatu kuvikia muthenyani wa wakatano meokuo na savali methi wa makelele mwingi ni wa masilia na oni sia tumota kwambia saa 6 sia muthenyani kwe oni matongo iwe ni ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na Mwandu Martha Karua ni mathingilela savali yo ya kuthwa kumaki vilani utongo wake President William Ruto yikunga maame na usesei kana mena usesei wa serikali kana matena uone kwithi wa serikali ya OU ni thitwe yeme wa kwithi wa yimwethukisya mwene ndilivoti yake Benjamin Mwaka Dongo isi Azimio ni sia thingilela maandamano mole alama pangithitwe one kuthiuvi kwa katano meko na kuvetangwa kwa askari ma serikali alama sese ya ndongo isio kuisotelemia na kuungamia mipango ya tongo imole. We encourage Kenyans to continue picketing, demonstrating and protesting in their own ways in their own local areas as much as they can. Our voices must be heard. Ni maweta ni mipango ya President William Ruto ya kwenda kuwa titimole kwa kusia chavina maandamano metikileki katiba kuisla askali mai ikundi si mwana sia uwani dongo isiole ile sese wa serikali ni vamwena mutongo iwole la Odinga dongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka mutongo iwana Kenya Martha Karua atongo mangwatano ya Azimio mbungeni vamwena yumbe na maseneta kauta alamethiro Stalin wambe wa maandamano amole. We do not understand what intelligence perceptions informed the withdrawal of the security of the second Prime Minister of our Republic and the 10th Vice President of our Republic. Azimio sees this latest step as a continuation of the Kenya Kwanza signature politics of revenge, intimidation, blackmail, and physical assassination that also abuses the Constitution. That only mission of OSU squad is to assassinate or grievously harm Azimio leaders and Kenyans protesting against harmful government policies. OSU is a squad Kenya Kwanza resolved to cooperate with, supposedly to ensure that there is no loss of life and livelihoods. It is a squad that will kill people tomorrow and during upcoming protests. Iyo Azimio yenda kuambia uni ene dhimeyumilie na masilia mitwe vamwena kukuna kelele katika tiwanzia impya ilambe ukonya ene ndi kuona nyodhatuo kwa serikali. We encourage Kenyans to continue picketing, demonstrating
and protesting in their own ways, in their own local areas, as much as they can. Our voices must be heard. In Nairobi, we will have 3 convergence points: Joseph Kang'ethe grounds, Kamukuji grounds, Jacaranda grounds. Further, at midday tomorrow, we ask Kenyans to come out of their homes and bang sufurias, pots and pans to signify lack of food. The sufuria movement kicks off tomorrow and continues until the battle is won. At that hour of midday, we also call on motorists to stop wherever they are on the highways and roads and to hoot and flash lights in support of this movement. Ngwatanio yuthi weta kufikia unikolani chisaimbe wa milioni 6 cia kuliana na usumbi vamwe na utongoi wa President William Ruto. Savali lazimio kwekwatia kaungamela mbewa sai milioni 15. We are pleased to announce this morning we have hit over 6 million signatures. Those are 6 million citizens fed up with the Ruto regime. Vilingi wa Mauvoo kumavamu sini wa Ilovi nye Nito Benjamin na mwaka. Chondeni wa Mauvoo makonetie maandamano nikananake muyumbe wa mwingia kati Gideon Mulungi nukuweta kana oyumo sumbi William Ruto hatuwete ndhi ya Kenya kwanzia ila itailete inena skulu ni wa musingi wa mwingi primary. Mulungi ni wa kulia a Kenya ameyumilie kwa wingi kutoa isi ya maandamano ala mavangi itueni ngwatanio ya Azimio 1 Kenya kuma muthenyani wa one muvaka wa 5. Mulungi ni wa kulia kanani wakulia alama tanenganite saisio ya kuliana na utongoi wa President William Ruto meke una metoke livoti umbanitu ni wali na Musangi. Onene ya skulu ni wa musingi wa mwingi ndambu kanisa kimaendeleo muyumbe wa mwingia kati Gideon Mulungi ni wakulia nensi make yumilia kwa wingi zini wa miatiani ole vangito ni ndongo ya Azimio Raila Odinga dhanyani wa une wakana vamuna muthenya wa 5 kithitonika kusukumia garama ya mekalile kuthea. Isaiah 58 verse 1 inatuambia ukipatana na mtu ambaye sio mzuri piga kelele kama turumbeta mpaka asikie. Na ndio mnaona kule Nairobi tunaenda kwa barabara maandamano tunapiga kelele because Ruto tumemwambia amekataa kusikia. Sasa tunaenda kwa barabara kupiga makelele ndio asikie. Lakini ameshindwa kusikia. Tunasukumana na Ruto ateremshe gharama ya maisha chini. Ndio tunasukumana na Mondo akataka nake. Kuenana na muyumbe uhuni kana garama ya mekalile ta muvinyete mwenenzi valoa kulia Kenya mande na kukilia wasewoni kenda garama iya mekalile kavikia na kuthea. Simo kana followers 29 chapter 29 verse 2 inasema ukitawalwa na rais mwenye roho mbaya na chuki, wananchi wanalia machozi. Lakini ukitawalwa na mcha Mungu, furaha inajaa. Hiyo ni Biblia imetuambia Ruto sio mtu mzuri. Ingine wakule nenze mande na kweyumila kwikia saisio kuleana na utongoi wa Musumbe William Ruto. Tumetoa makaratasi tuletee wananchi huko mashinani waweke sahihi wakatae Ruto. Kila mtu aweke sahihi aseme mimi hii maisha imenishinda. Maisha imenishinda. Afadhali sasa mimi sasa afadhali nisarende. Niongela kuweta kanata mrengo wangu atani Azimio nimekuendea na miatianio iye kithitokea kwikithe kana matho wa masindo ni mathea na muno maleu mauta mangaleo vamana sindo ingi. Ala tufikie Kenya ni mundu wita wa Ruto
tutoe toka kuleni. Kwa sababu akiambiwa asikii. Amefunga masikio. Amepandisha gharama ya maisha ikaenda juu. Akapandisha unga ikaenda juu. Akapandisha tikiti ya bodaboda ikaenda juu. Ni kama anatupeleka Shakaola. Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kwa musini wa mwenge kaunti ya Kitui Milima Musangi. Na uo musi wa Brian Mwendo kuma musini wa Emali kuya kauntini ya Makueni ula unowaiweni maofisa mavolisi kavindani ka maandamano wa katatu muvetu kuniweka ila silikali na andu mango ya ulau kumatethesya kukwata vandu va kuthika mwana uo itina wa musi ukwithiwa utena vandu maveta musi na mekala nyumbani sya kukombwa sokoni wa Emali mainena na andiki Mauvoo sokoni usu ni maweta mainesa uvangithia muthenya wa mathiko kumana na mokwithi wa matena vandu matona uveta musi maiweta kana maiweta maendeye na kwithi wa maikulia andu mango ya ulau kwiyumilia na kumatethesya kukwata vandu matona utwaisya chathi cha mathiko na ingi mavikie kwithi wa maiweta kana mathiko asu makwa ivinda yu yonthe nwandeye kwithi wa mayija andu mavikie kwithi wa maimatethesya kukwata vandu matona kuthika mwana wo hivyo tumbanitu ni mwandikitwa Mauvoo kuma kauntini ya Makueni Ken Molinge. Nimethoima Faith Mwendo mwitu wenyewa Brian Mwendo la chuma kivitu na vyenze ya kia mudhitu na wakwatha kisasi chambau ni ofisa wa polisi musini wa Emali kauntini ya Makueni hivi ndani ya maandamano na kushila ndoto ya mwana kiusiwa miaka 18 lone yunga na kimansio kinene mwaini wake na mwaka huko somea computer science. Nyinya wa hali na kiatomisa kulilikana kana wiko ati wa mwana huu akiolona iwambe 10 skulu na kumotethesya ndu hivyo ingi kumana na itambia maofisa mavolisi kutumia vina mwingi kuvalanya andamani. Kila kiyomo munango kikwitha vaingo vandu thika mwi wa mwana wake kumana na kwitha methito mahikala sokoni uwa Emali na matena kiwanzo na kimwe maveta musiem. Nyamuraya ni ndembe kanetina ni akona oipalwa kapamba ni akasomya siana nena siana ile namburaya ni wewe nena first festival namburaya ni nyake no expect asindu binge palawe na nyamburaya ni ndena pandu uthumse mwana wake kwa wakati huu ko yiteke bindi unata yaso banga mathiko nikwete ati sindu topata na kwekwa mathiko alama na avani wa katano wa chuma kima ikuwa makumana na kinya wa Brian na itela na kiuyo na muyo mwito wondo kutetheka na thina ulo na mumanthia tulete kwa kinomba cha kumithia munoki kwitha we meta kukwata utethio na wiva kumakula kwi silikali kana atongo kukonya undu wa kuthika mwana wake bawe na andu make ma musima itela na ukulio omwe tika mtethewa ni mundu yote silikali kana eni uloto na kwiwa thina u akatumande apandu kasemu akatuya na tuithi tuyaka kasoma kama pati maitutethesya maitu ake akasomba tuitwa Brian nundu ni kindu tinaina na mupango tuithi tumuthio musionesa na indi utira kwithe nyake nona bandu akwinuka akaenda kuona mwana wake kilepinda. Ruben Nzuma mwene kivila wa soko wa Emali kwa tamba undeto ivala yulo akiwenda nomba iya Brian Mwendo kukwata aki ya mwana wo kiki ugetino wake wako kila waka na udhinzi kana postmortem ya kumana umo wa kikucha Brian unale ile kweke kam nienda kukondem police brutality na kiko kila kine kikibai mali nundu wa kwitha kana kiu nikina claim umwe katika the future leaders and future academicians ma Kibwezi West na tuina kimako kingi tukulia serikali wa Makueni national government alama tono likilonde tutona kuona Brian akwata justice ya kumandhiwa baloto no thiumu nundu anakwie katika mikono ya serikali yaingengwasya nikana justice na yoneke Brian tuone justice ya likila tuone kuoni yake ya thinesa abikie na kuebwa inya wake akwata justice wethia ni wande otethia family lengi muina na kuenea nambe. Musomi na mutaalamu wa maondo mao kwa tikuma Kibwezi tumilono wasua Dr. Maurice Wambula vikamusine uku dhuima uende wa mevango ya mathiko. Aiko soa ndongo gila itoisia maandamano kwa kila waki itoselekena kutoisia maandamano makwa nangamali na kutia ndo matena atia matena dhayo. Kintu takikikikikie tikilu chalite kwitikilwa nkeka ba na eto maandamano meza kuete ikuta hii
na kiyo takicha brand na inyake no na musiwo bende bainga jamaa maandamano na ndi kulia tongo imaitu na mwala on the me kumbania mboka maandamano anu maithi maandamano na maiko to kono ne musiba munene tawa brand na mune media ndu malo kaimwenda maandamano na ndo asu beiko kutembelea familia ya mino kwa ne musiba wako kune makosa munene pyo na nyene onu ndo kulia ndo na kamba maito kugito ukamba kwethina mungi pyo na tuendelea na maandamano kwethina wingi betu. Dr. Wambula waito tethi musini uno ingi kwathana kukwata mbo kisomo cha mwitu inyoa brand kila kitiele katoa mondo ngi meki vadhukanyo aiweta wanangi kola ukaniti na maandamano la matoa iwe na mavani ukutoyo nengwata na yuazimio okata ukita kuongela madhina maukwati wa nthi ya Kenya bandu ba kukwata usungio atongo ina mundi makulia oila megwethwa maandamano nimekika lakini na magagala bandu lakini maika maandamano wa mithembe maandamano onthe metha me peaceful baingo mundu ananga biashara cia mundu baingo mundu beba cengali cia mundu baingo mundu wananga any business ku maandamano onthe ala me onthe me kwananga biashara cia andu me kwananga biashara cia andu asitim maandamano sine thagarism nezu ele kutikilwa kila bandu ne thani bo Ndilivotia Mutongo TV kuma Emali kaunti ya Makueni. Nyeneta wa Ken Mulingi. Nende Mauvoo kuma kaunti ya Masakuni kana avatia leche masa mavuthunga likoni ya uleiva ndi ya Kenya itwa isemea tene isioni kivathukanyo yu amwema enende nimeyumilia na kukwata mbauneni wa amwema yumbe kumanga utanioni ya Kenya kwanza kuma ilembetani ya ukamba alama na wetie kana mayesa itikila maandamano kutoa iwe isioni sia ukamba enende maelesia kana ni mavikia kuthio mayelesa kana kila kina kusiwe chumwani kitheluti wona niyo museo kwimba ya mukamba kwithiwa akamba mendete mugo indi ethiwani mekwende ya kwikonia na maandamano mbai ino nditethekana akamba mailite ikonia na maundu alama vata na ingi maivithukia kana maivikia kwithiwa mayethukisia na maivuthisya vanene muvango ula kwithiwa ivangwa ni ngwatani ya Azimio livoti ya Keboni Motisia neto manyia kana oyu mende kuyombanya ne kana bandi makabibye kondo kola kungi mana atalili etamba ya mukamba toke twetewe andu mana ngesindu sito nondo netwezeka ndawa atinda na mukundu no kondo ka mwiketekele kukundo ane Raila ti maandamano masindu itheye ni serikali enienda kuoswa na mwango wetina Ohundo masama ende na uthengengia ngwatini ya Azimio wa Kenya itwa isemea tianio yo isioni kilonyo cha nthino ya Kenya nendema wetakana utongo yulawu ya yumbe meungu ngwatini ya Kenya kwanza ni wavota muno kwe mwenende na muno elembetani ya ukamba maiwetakana vaivata wa kwithwa na meatianio isioni sia ukamba nonginya kamba methwe na Mauvoo methenyani leva ngithitu ya meatianio ni kwata mbau kiki na neno ni ma MP ma Kenya kwanza kana maandamano ni wasio nundu yukwangelekanyo makaitwa kuutala ni wasio muthei wende mananga sindule mona kitona itha kikwete kuutala chuma tonetha mai mayananga tonu mananangie emali masoka mananga ba mulolongo makuanga lelu usine wanango ne kutonga bado Kenya netina kunye ndiasia kindu chiri kithuku na ethani maandamano meke oma Mungu patekau lakini ukauniwe muthuku wa kuumisia andu kwananga sindu sindu Kenya ivangite na ila yende na kwenda na kwaka yanangite nye ndio na mema seo kila kibo Mungu wa maana muno Kenya zana ndekete cha vota vyuni serikali ya winengo mwana ithukuma mwenende na kwenisa mothola nenganite vindane ekone maleve ndethe waliendea na uvengizo ndivikena kwenisa kila ithitwe ya tha mwenende wa nthino ya Kenya utone wasindie na asindio na tukekia maandamano ata bayila twiso mumia kivilane uno tumeizia miako eno 5 ekatela na we agenda siake ilawe nasio mundu lo kumuelewa nisi utotwa ni utotwa abasa kwa kwasi ya maandamano ona mayu weti mekuwete maandamano ni wanango wiko na watato sisia undo ndiyanangiwe ni maandamano maina weti na ndi wa Kenya ni ya Mauvoo Kenya ti ya furugu unyele ningo kwata yumbe asumandamano diasia ukamba ithitu enda Mauvoo ngima watakana mavinda onthe kwithitu na meatianio wethitwe na usio museo wa maundu alama wetawa ningaliko ya ulei na kwithwa vanethiwe na meatianio matuko mavetu sindu inavikia na uthea kana ngalama ya miikalile kwa liuka kwa uma ikona kitumi ngisio cha kuendea kwithwa na meatianio nyindiko na maana maandamano anondo yetha twandamania sindu ithe hikindu jaizo ya kumela andu amethibwe maandezi maandamano na no to wao isindu
hiyo kumaanisha kana unajua unaela tukuka tu mtu wathe ya uyu wathe yana zilingi 5 wela wathe yake kila ngwazi naazia maandamano maikethe ndumethe wandu ange makita kuteka advantage ya kuthi enende kwikanyemeka ndilezi nuthuku yuna kundu ta ku kambani kwetha kwina maandamano andu ala ingi mekuka kuma umetwe Nairobi andamani kuma kambani maiko anye ndio support maandamano nondo yu maandamano tuyona results ya maandamano tukewa tuandamanie na moti wathe ya ala tuandamana na mauta mathe ya so be maanisha babe pe atongo mena interest ingesio maandamanone ila maumaniani wanangikola ukukana miatianio nolona kusiwe matuku mavuthu mawetakana kiini kigwendea na kuvinyia mwenendo wa ukwati munini na etho isio nisio ndisi andwani na guketheo na miatianio ina wanangiko angwa na okolia ondo ayombe maana isie kuikethe na maandamano nyene ndo no maunga mukono nikwethewa nitona maamuno ila tebawe yani na nitokunwa muno ona ni askali na tia gasi ona la yange ne ko isio ona otobwa ila mabike ona tithukuma so lando no kolia ne kuikethe maandamano muthanana waone na ngai aitotongo esya kwethe kutena mo mukamba ndikaani kila mundu akwate mundu ala maiko kwete na yekasa mundu wa maikaza we kwa watinda wetanete laila no bandu baka tikwani ambaye nundu yomba ya mukambe tweta yembane ku atwezasya ukambane twekingi pini kwa ukelamu mundu wa siasa ati yala make ndine amasaku nyene toboni mutesya Nake muyumbe wa Yala Hassan Omar ni wawetakana mayeti kila Raila Odinga na ati imake kuvalani serikali ya Musumbe William Ruto kwa miatianio ila uvangithi chitumwani kiye iwetakana nimekufikia kuthi wa maitume ya kilanzi ya kukitana nayo Omar nukuwetakana yuni ivinda ya Raila Odinga kukitana nake kwa kutisia maandamano kila ivinda itina usakuwa ni muyumbe nukuwetakana mayeti kila wasio wa mali ya mwenenthi ulona kusiwe tumwani kivetuku uvikie kwithi wa uyeke kaingi livoti yake Angelina Mose. Hassan Omar nukuwetakana mayeti kila utongo wa Musumbe William Ruto na Mauvoo wandi ya Kenya uvikie kuvalanyo ni miatianio ila Raila Odinga uvangithiti. Kwa mavile tulivyohangaika kuiweka serikali yetu kwa dhiki, sisi pia tutailinda serikali yetu ya William Samoei Ruto. Sisi hatukuahidi maandamano na umaskini, sisi tuliahidi ufanaka na maendeleo. Lakini leo tumekuja hapa, mimi sikufikiria hata siku moja tutakuja hapa badala ya kuambia viongozi wa Mombasa tushirikiane ili tuweze kufanya kwa pamoja kazi ya kujenga Mombasa kama wao waliochaguliwa. Nimekuja hapa leo kuambia hatutokubali na nawaonya hatutokubali muiharibu Mombasa tena. Nukuwetakana mayeti kila Mauvoo wa kaunti ya Mombasa kuvalanyo ni ayumbe ma ODM na alama vangite kutosia miatianio iku muthenyani wa uni aiwetakana ni meyumba nite kumisiya kuikithia kana vayimali ya mwenende na vikia kwa nangwa. Watu wanakaa chini badala ya kuipangia Mombasa mazuri wanayapangia mabaya. Sisi imekuwa hatuna shida na mtu. Mimi huwa sipendi kupigana na mtu. Lakini nyinyi mlioharibu Mombasa kwa miaka 15 kama ODM, mkijaribu tena kuharibu Mombasa, tutaharibiana. Sisi hatuwezi kukubali. We are not cowards. Lakini sisi ndio wale tuna yai. We are the people ambao tumeshikilia yai. We are the holders of the egg. Yule mwingine anataka kujaribu kutunyang'anya. So we must be extra careful asituvundie mayai yetu. Inginu kuwetakana yu ni ivinda ya serikali kukitana mutongo wa Azimio Raila Odinga na ula wethi toelena na mausungio ma usumbe itina wa kila usakuani. Wewe ukasema wewe utakwenda kupigana bunge. Bunge tumekushinda. Kwa raia tumekushinda. Supreme Court tumekushinda. Sasa na kuja kwa maandamano pia tutakuzuia. Manake tusipoweza kumzuia Raila Odinga na khiana zake za karne karibu 2 ama 3, basi tutapora demokrasia ndani ya Kenya. There will be no need for an election. Kila wakati sisi tufanye tu handshake. Na mimi nawahakikishia 2027 tutakuwa hai, Raila atabwagwa.
Na hakikishia tena 2032 kama Raila atasimama, Raila atabwagwa. Na hakikishia tena 2037 kama Mungu atampa uhai na uzima, tutamweka katika election hata kama ni mkwamachera, atabwagwa. Unendi wa mutongoi uni wa kwa tumba uni Fatuma Barayan na ule ni mwene kivilo wa kinandu cha Youth Fund aimenda mwika maikatikili kutumika kutoa isemiati ya niyo hii. Vijana wanataka kazi, vijana wanataka kuambiwa opportunities ziliyoko katika serikali. Kina mama wamechoka vijana wao kutumika. Kwa hivyo sisi kama mrengo wa Kenya Kwanza tunasema tushirikiane, tuwapange vijana wetu, ndio pale Mheshimiwa Rais anapokuwa anaendelea kuimplement hii agenda ya Kenya Kwanza, the plan, opportunities nyingi ziko pale kwa vijana. Kwa hivyo sisi tunataka tuwapange vijana wetu ili waweze kufaidika katika zile opportunities ziko katika value addition, opportunities ziko katika affordable housing. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Naende tutana thiu mwoni mukuvini wanaotumaniwa mheshimiwa Masokani ambete hava kwa tapasta ndiyo support maandamano nundu nthi ino nditonyoani maandamano na kuitukua kwa ndakame. Naende ulaungi ni mundu ifeitha itie silikali wa enendhima na uni kukethiwa mambo mbaya. Naende ya iti andu imekale mesuvite utumani ulongi ni wasila katinga mwene ambete ni kwa atiesiana kana siana sio ikethiwa vo ilangesa kuona mwana Kalonzo maandamano ni no ugonga likani andamane. Naende kwa oyu asuni amwe kati wa mautumani alatu inamo kwa oyu kati wa mbosemba udhi umone mukuve Musesia witu wa Mutongo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthi kotini wetha kwethina muno wailo utumia wakili nikenda withia ni wabira kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini. Rights cia mawithi ululuko, environmental rights ni tasiva rights mingi kendo kila jonda kwithiulukite cha nthi ni kendo kisio na ki katika ila standard serikali katika kindunia. Katiba ka 2010 2011 nako kaili atawasiani sana kala ka bumbeni ila nthi ya Kenya yosi usumbi yosi usumbi na katiba kaendete kakanena milwaku yo Uingereza. Serikali ni ndugu serikali ati ya serikali ndikutubinia neo katiba mwe wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa ni thete sewite serikali na alame utongo ine we serikali ndo thito sakuite mundu umwene nthi wa baya nthi no aete mjadala akasya kana mwe uwo yani theta seubisie mubia wa mbunge ni mama seo basemia wimi wa ng'ombe cia yiia thiri wa kilungu wasia wa mwimi ingi nona guciye mukeka wakina mukeka ucio ukomea tumena iwa ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena mesia maundu ma wimi na mutwelito transplant sasia nata transplanting by sauteka provided with the ndoni vena pa out in the field ni wet nundu tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Odo kwitha imonda flat muno ugethi onoka tema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kunyithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolevya wewe tongo kibanda ana manya kuna ambia kwa maketongo kwa wewe masindula siembesa ni mazira siembesa wasia wa mwimi Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune.
mukamba ni wese uimani udhui na kwa uondo ilite kubatithia uima waku. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoitie kwa uiti mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science kuikithia ni cia ubosia na ciena uthu mwene waku. Nituitama ukibathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, kwa lune malenyu na arthritis, kwamba tuni ndakame, kulea kusia, kukosa bitha wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Wathantha uwa matuku 15 tu Ilobi Mulolongo ute wa 3Ds Hotel flyover ni ya Yellow. Wakwambelelia matuku 11 tu Kibwezi kuthengeania na Tumaini Clinic kwa Chula. Wakelewa matuku 18 tu Kathonzweni Windishe Kaziti na Wangomeni Hotel kung'ethanisia na Posta. Wakatatu wa matuku 19 tu Matiliko kwa Steve Kinguti Chambio Inn. Wakana wa matuku 20 tu Nungune itina wa AIC DCC Bookshop kung'ethanisia na Kisasa Agrovet. Wakatano matuku 21 tu wote katika watazama Agrovet na Stacyl Hotel. Na wathantatu matuku 20 Kambu itina wa Kanzi Supermarket kung'ethanisia na Kanaani Hotel. Tuthoke mabisini maitu kana tukunesi mukusela noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Ni na udho changindi ni wa mesa ichu ya Vilingi wa Mauvoo na ndi tuikuni kila Mauvoo kuma kauntini ya Masaku ni kanana yongo atanio ya atandithia musini wa Masaku itongo iwe ni ene ivela me kivathukanio ni maleana na maandamano makwete wanangiko maiteta kana itina wa maandamano kutoa igwa ni mo meutiwa maitalania wasio ingi ni makulia enendi musini wa Masaku medhukisi wetano wa atongoi evo mumbunge na kuivathana nange waya maandamano makwa nanga mali vamwe na kwa nanga sindu ingi alame wetakana ni moku makati ya wakwithi wa maitala wasio ilivoti yake Daniel Mwongela. Ngwatanio yatandithia va musini wa Masaku ni yale ana muno na maandamano ala mavaneo kutoeswa kwi muthani wa uni maititakana maandamano asu matia aene biasala maendelee na utalania wasio na kwema ukwata uuniko una umwe. Nitikuwa maisha ali ya maisha yethiulu inatiwe yethiulu ni uhuru. Nitikuwa kwina thina Kenya na sino nibandite iti yulea, lakini onabe kalwanthi banenwa mundu umwe uunika Raila ni uunika Kalonzo witu twisa umwe weti na asu umwe ile itatu ajira ya museno mutia thie weka andu ma Masaku no twatia muyao kana maandiko manga yala masi atu nengenda yala me utongo ine eva atongo imaitu nimeulea maandamano ije nao tibibye sindu situ yu mayenda amwika maiketikile kutumiwa na ene ateti na kweto ingi va musini wa Masaku kutengwa mbathi na kuvalania maundu ma Mauvoo na kwananga mali ya enenthi. Ngumya ukanyo kwa andu ala mapangite kwandamana ni nundu ithueta sector tukuruete na umeye muno ila kwina maandamano tukuru Masaku ni maana tatu na muthenosu kwa mateleo maitu na ene tukuruma na komia na nzani kwithwa maandamano manae mathuku muno wesethi wana tipiki yo thukuma na mana ndiye mpaka kindu saumwe kwa ni ngukulia ekalima Masaku na ala menza Masaku ala me kwata upo ni makulia kwa ndaia mewe mukamba undu kunena na atongo imaitu ma MP witu undu kunena tethukisie mutongo witu undu kunena tuliana maandamano muthenya baoni nye na sector kwa ya tukutuku te ready onete thukume ikulia na ila ilo gwitwa ni Ruto manene niguo mutue uthea kana ni kumantho ndu mutue ilia kuthea ko laila niwo uzobetia maandamano kana manthi wondu meonene na Ruto na kindu chu nitikwazia gitonyeka na nenena on behalf ya andu mainyozi na andu masaluni na colleges muthenya usu wakatano kuna ina maandamano kunethiwe na ngalama nene muno piu na nasisia mitwe ya kila mundu wenda kinyozi ungine wenda usukwa na pa uno betha utegia uchumi wa andu ala methia masaluni kunethiwe na wasio mwingi muno piu wonthe ukavinane kala masenda ma chama cha UDA musini wa Ilovi mathuthia enenthi maende na uthukuma otatene maithingila kana maofisa ma UCCI nimekwikithisia enenthi UCCI. The Constitution and Article 37 provides for freedom of peaceful assembly that gives anyone the right to assemble peacefully and unarmed. However, what we witnessed last week was not peaceful protests. What we saw last week was purely acts of hooliganism.
destruction of property, death and total mayhem on our beloved country. This is not envisioned in our constitution when it is provided for peaceful demonstration. As women leaders, we stand for the advancement of our democracy and the freedoms enshrined in our constitution, and therefore we strongly condemn the violent behavior that we have observed during the last maandamano. Tumekuwa na shida mingi sana kama wamama wa Nairobi, kwa sababu sisi ndio vijana wetu wanachukuliwa wanaenda kwa barabara. Raundi hii tumekataa sisi kama wamama wa UDA Nairobi County, tumesema na sauti moja, hakuna maandamano kesho. Na sana sana ninasema kwa niaba ya jamii yangu ambao ni Wajaluo. Vijana Wajaluo kutoka Mathare, Kibira, sehemu zote wale wanatoka. Tafadhalini muache kutumika. Saa hii president ametupatia jukumu. Saa hii juzi tumetoka Homa Bay na amepatia jukumu PS Raymond kuandika vijana kazi. Mbona muende kwa barabara kupigana na mawe? Si muende muandikwe kazi. Sisi kama wamama wa Nairobi, single parents, tuko na wakati mgumu sana katika hii maandamano. Kwa sababu kama sisi saa hii watoto wetu wanafaa kukula. Sisi ni mahasla. Lazima tukatafute. Kama sasa tunaongea hivi vile tunaongea, kuna watoto 3 wako Kenyatta. Huyo Raila hatujamuona Kenyatta, wamama ndio wanatoka wanaenda kutafuta bado hao watoto wao chakula wawapelekee Kenyatta. Tunafaa tushikane kama wamama na tuseme hii kitu haiwezi tena. Daniel Mwangela, Mutongwe TV, kuma kauntini ya Masako. Nake moito umwe kuma kuyanga likuonekana alama ofisa ana maana lote ni governor wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe kwa samianya miveani kivathukanyo serikali ni ya kaunti ya Kitui na maungamwe kwa selela ofisi ni koti kumana na ikwani ila inekitwe iko ni maofisa angi ana alama na kwati ya muvia isungu wa serikali yake Charity Ngilo kwa kilama na weta maandikitwe na mutalatala ya kuthukuma 800 isu muvaka ivindayo ya kuthiumu ya wia ni mavikie kwithiwa kana maofisa asu ni moselela ofisi itina wa ikwani ya maofisa asuma serikali mbetu kuvalukwa ni koti kana kuvalukwa muthenya ni wa umuthi ni koti na kwithiwa maiweto kana mivea isu nina uthukumi wa kutoa. Mwana na andiki mama ofisini wa kigavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe ni watongo sasa maofisa anda kusani mavalua mako selela ofisi taafisa anene tina wa koti kunguthula kwani ile na kito iko ni maafisa ana ma serikali mbitu ya Charity Ngilo na alama na aliana na maafisa ungua serikali ya Malombe na yo selela ofisi kwa kilama na weta tamande kuwe na kukwatila maofisi asu muvake binda yo ya kudhumu ya wiyam sasa ni kaunti assembly ya Kitui na tunamwa sita kwa kaunti assembly ya Kitui na kwa ningetwe masito mo ni kaunti public service board ya mina kumekelia interview appointment ya maofisa ana alama nai mo matrika medo mubea ni mwa machief officer angi ana alama lote twe ni governor ulane nosi kivela kuma walawi governor kilo ajuana mabiko tini maitie mama poindiwe medewe permanent na pensionable ana na alama oso ofisi ni vamona Kamonda John avisa maneno ofisini wa governor Chambenza avisa maneno ofisini wa Indona Wethia Wanzoki Breta Mwangangi avisa mvene wa Kithio na Mikalile na Jason Kangalia Kilonzo avisa wa Amoika Madhao na ICT ni maali we usaini integrity code which is part of the Leadership and Integrity Act na ndewo meka na wawasioni Musa tubukudia mambi ya makudi katika wizara ila matumitwe mbinguna nina unapati ya ta chief officer ila matamaibo wameria ila inatrio na machona minister Unamwambia umone minister unawungamiye
ministry su mashirima waka and then nimekudima majenda mwena rukunyala nisini ya ministry isu na machono mwame kuikala na machambi ya wia Anama na athakitie kwana kuleana na ama yoselelo visi ni pamana Zakayo Kimanziru na kwatileta visa ofisini wa governor serikali ni mbetu Geoffrey Changango ulona kwatilile muvyawa amweka madhau na ICT serikali ni mbetu Engineer Joseph Kimango ulona kwatilile madhau mevana mekalile serikali ni mbetu undumana eno kongudho ulona kwatilile muvyawa uwevya wanzuki na uwei wa makuyu kwa chief officers alama asia walola manengetre ni Governor Ngilu yaite permanent operation boni mwambiwi nginendaga na sia ateo kumwana ngisito aibandu mesa kuli namo kwatendaka akiuno peke isie kwike ndio na sisi balwanye mwene nesa na sisi na advertisement ila ya 2018 ni County Public Service Board ila ya iwe bidani yu na baiki induketa wa permanent pension board yo they are on contract. Anayo vama lombe na menda maofisa amoselelo visi kwa mbesi odhoko miwa ibinda yonde kuma kui maofisa alama na kwatilile na kwa mbesi odhoko miwo serikali ya kaunti ya Kitui ya vicha maofisa anene miongoli na dhandatu na alama sieto mama adhaki eto bungeni ya Kitui ni governor na kovetu kidhoni mbunge isu mbewa ikwani kuikiwa ikom tilivota Vilingi Mauvoo kuma visini wa governor wa kaunti ya Kitui Nita Onesmus Chalo. Nake mwaitu umwe na mwana wake ulona umiwene mbitiku ya kathonzeni ni womya kana ni wavuti wakwe muthanyani wao mundindi ande ya kukwa masivitali ni wa Makueni County Referral Hospital itina kwe mwane kweva bilia silingi ngili miongo itatu mwana wa mwaitu anavithuki iwene mbiti muthanyani kauta mevituku aendete skulu na vala unakwatie maumisie mutwe na moko na mau nilivoti yake mwandiki wa Mauvoo Kalebchalo. Mwaitu yu kwa isitwa Amerika vata mwana wake ulawe grade ya mbe avithukiwe ni mbiti isione cia kathonzweni ila ya mutiye na maumisie mai mwene wake indi etano ni ene nthina kusembwe sivitali ni uwa Makueni County Referral Hospital vala withitwe ndakwata uiti rugie sivitali ndagitali cia ciotie wowo na mituki na makaita akambiende anesa na kwe andu omwe matongo yala mokie sivitali tukalile ciumwa ile kana itawa na ndawa mbingi ninauma ciontha na no veo ndawa ingi itiele cia lakini ici ni cia kuga kliniki unye ndina vata wote umwana tume sivitali na tukwate ombeza cio mutunga kliniki ethitwa akikala na mwana wake sivitali ni uwa Makueni kavinda kala ende na ukwata uiti na safari yo ya kuitwa yetha inzio mwana wake ulawe grade ya mbe ni woseiye na vavika vandu va kuvute wa masioke musi mwana akaende na masomo ite no kuetakana tena utonyi wa kweva ngili miongo itatu ila siukiye tambilu ya sivitali ni wenda ndongo itethianisi atone kuolelwa na kwevwa mbilu inu nongi atone kukwata mwana wa kusioka musi na mwana wake tunogie sivitali na itwa na twavutiwa na mbilu ila ivo nithiye ngili miongo itatu na ile 184 na nyeta kwa tamucia inditonyo miva na ngwiti otethio kwa ndala matonyo ndethesi ukenda tume sivitali ni museo no thaiwe mutwe na kunivo kutiale kutana thauga na ti kuthuku muno akaende ya kliniki. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Namo atongoi ovamwe na ndomango ya ulauni makulua kwiyumilia na kwikithia ni matethesia ciana ila ciumite misi ina ukwati munini ni kana ikese kwemelelwa ni kisomo ukulio u omwani mwalimu nene wa skulu wa St. Martin Katangi Secondary na ulandi Joseph Mutua ovamwe na asiai uni itina wa amandhiwa kutetheka kwa kwevewa fees ni munini wa gavana kaunti ni ya Masaku Francis Mwangangi vala asiai ya maelesia utanuo na kumakulia atongoi kutambuo cha kuoko kwa ulau kuvikia enende ala avinyeki kulivo chumbani tunewe Ben Mosau.
Vena vata watongo ikwiyumilia na kwikithia ni matethesia amanyiwa alama umite misi na ukwati munini na alama tetonya ni kana kwikithia amanyiwa ya maina atianise kisomo kumana na uito wa ngalama ya kisomo. Mwalimu munene wa skulu wa St. Martin Katangi eweta takwina amanyiwa aingime maskulu ni inimethitwo maing'ang'ana kwitha ilasini ni kwitha maumite misi na ucha mwingi na sie yamwe kwitha matetonya. Asima kisioki aingimo metheona challenges bingi cia mibile ya visi dine tambieseo muno ano ni kulia andu angi mawendo museo alamaro notethesia skulu na muno kusigesia na isu sina mathina ma kimibile ya visi maka matethesia ni kana usaidia kisomo kyo nimba kiitwike langwa indi ni chaende ya continuously ikana usaidia onamo ila yukite imethewa matono notethesia kisioki. Asia skulu ni oyo mayonania utanu wo itina wa amwe ma amanyiwa kutetheka kwa kuiviwa fees ni munini wa governor county ni ya Masako Francis Mwangangi mamenda atongoi na ndoangi mango ya ulau kutambo cha kuoko na kumavikia amanyiwa alama kumbilitwe ni uito wa ngalama ya kisomo. Nimudulia kuma maisia akina ngui akina basi tutelezi alana ndio no sia kwa so wala maile kana kwa tete yake yako kayolo nda ituela nguko tabia deputy kama no goniegi keba primo hoya mo edo aende ko no la mango ndu Machakos County tebi Machakos County yone na ningu wapi watongo yone alao mabani wetu tongo ni voters maloteto ni membwe na ngosi ya hoteli naindi ni utanu kwa amanyiwa na alama mina kutetheka kwa kuruwa ndebisio cia fees na ala kisomo choki kinakalata cha thelekeria bala atongo ikipathukanio makulwa kumila na kutethesia na ila sumite misi yeno kwati munini. Kilipotea Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma wa skulu ni wa St. Martin Katangi yanita wa Ben Musau. Naindi usuni wo muthia wa Vilingi wa Mauvoo muve mwana kwa lamu kwa chene na kwa ndini wa mesa itu ya Mauvoo naindi kumangaliko ni tutu kwendea withiwe na kiyo cha kwa ila nye nita wa masi wa kitaka ulo nengilia Mauvoo kwa nse ya meko ni Teresia Mwende.